Spremali smo, znači tema je bila rižoto, tako da smo spremali, prvo smo spremali crni i bijeli rižoto, znači jedan je bio sa sipom i lignjom, a drugi je bio znači sa tunom i kukuruzom malo i umak od kozica, dekorirano sve sa kozicama. To je bilo znači u polufinalu. A sad smo dalje spremali znači dvije vrste rižota, to je bilo jedan sa mrkvom, jedan sa porilukom, a unutra smo punili sa mesom, znači bilo je meso odvojeno. Sa strane smo još jednu roladicu imali ispunjeno morelicama i grožđicama i tu je sve skupa znači bilo ukomponirano malo rajčica punjena sirom. A za desert je bilo znači jedan parfe na bazi sira i višanja sa želeom, znači punjeni, a umjesto biskvita i ovih, pošto nemamo pečnica, smo iskoristili mrvice krušne za podlogu. Radim znači u restoranu Zlata, znači to je u Koprivnici, 2 km od središta Koprivnice koje se nađe kod nas, evo, znači na cesti relacija Varaždin. U sklopu toga znači pansion je jedan s punim, znači, sa svime. Pa osobno, evo ja volim raditi puno sa bijelim mesima, znači to je ono puretina, piletina, ne znam, možda zato što sam žensko pa mi to više onak leži. Znači to su sva jela na toj bazi, a i sad smo počeli nešto na bazi koprive koja recimo nosi znači naš grad, to ima, tako da smo i s time krenuli.